When October ni somni pangani in Zavain si Baivek ule. Sa zole vashit kap tuman. ASEP General Headquarters Aizol chuan nung chahum halna dan bo chia sa zole vashit kap tu mi pani telaka dananga ma la turin thunei tu ti an phut. ASEP thu chwa an talandanin Vanlalhriata le HP Rodingliana aibok veve te chu sa zole vashit an ka awangin man an ni a an lakadan ang taka malak ni se an dua chumi tur chuan thunei tu ti an phuta dan bo chha ti man chhuana tura theitop chwa tu Aizol Forest Division le sateek YMA te chunga ASEP chuan lom thu asoi bokani Raltlan te chungchang hi Voina Central YMA in Rorel in Khom Voilina an nei tura chuan agenda pakhata Mizorama Raltlan ti omna muntur enkol dan tur le kai shwaina mumal tak sorkarin siamin khautakin keng ko zuiro seti hi atila hei hi thilpoi mo ti mak mo ataka kalpui watwat ngai ni a atirte achangin Raltlan te chungchanga malak na mumal tak a omlawa wangin kanin chia pi atalutuka chuchuan harsana tam tak kan ramdung le wanga athlen me kani kan unaute tia chataka kan laudun sun lai hian anzinga khwal thalem lopo an lawin zep nual ti hi alang tlangin asiata ruihlo tol zinga po Raltlan an lautel vi a Mizoram mi te chavin an nei tur birth certificate Aadhaar card voters ID ration card te thlenga nei tuma phe phepol an oma sum andonga an du na huna an wakwala dor lokai tok bolo mi in lua sa manto zoka lualan du an oma in mun loram leipo anom nual to mai the chu wangin Central YMA in heng Raltlan te khosak phung chalo tam tak hi ngai poimo a an omna mun tur en koldan tur le kai shwaina mumal tak sorkarin siamin khau takin keng ko zuiro setia rotna an siam tur hi thilpoimo tak ani awangin rotna an siam tur hi thilpoimo tak ani awangin sorkar hian tlai deu to poni se zui ngei se adum khop mai Aizola Red Bull tlang ruam India rama avoi khatnan Red Bull tlang ruam mangin urban downhill mountain biking event nei anidona in elna hi Aizola nga turani a tunkar top October ni somni panga ajangan somni paruk sangni somni pali hian tlan ani ang urban downhill hi mountain biking chi khat mun oile ram leilung bumbau taka nei chin ani a ruam leilung mun ba ka mun hlawam le har satak tak kara antlan chin ani Aizola po hian Upper Republic Presbyterian biakin bulachanga tlanchanin Republic venga antlan thla anga hola indoor stadium Republic veng khangkheng antlan dona in elna nei ani dona wang hian lir thei tlan dan po ti danglam angai hial Red Bull tlang ruama hian sombik mi somni pangatin in ilna an machondona amuna hian Z Republic Chile le Argentina achangin endiktu an local dona inti siakna pakhatna chu South America lama neitur Red Bull Siro Abajoa anin lan theidona ni tunchuma Red Bull tlang ruam neitur hi Mizoram sarkar ba ka handai te tho khawna hnuaya neitur ani ang Supply Department shatirna Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan circular ti chuakin October sangni somni pali thla achanga non NFSA kadwar bu faiman cheng som thum per kg ti san chungchanga mipuilama sha chian lo a om thei awangin hemi chungchang le a kai hnoya sha tirna anti chuak FCSCA Department sha tirna pakhatna October sangni somni pali ration shim achangin non NFSA cardwar beneficiary ten kezi khata cheng som thum zelin an la ang panhina PHH card pol beneficiary ten additional kezi thum an lak thin ero chu aman ngai kezi khata cheng som panga zelin an la thungang pathumna hebu faiman ti san hi Mizoram puma man ngal turani Palina tuna NFSA beneficiary revision nei mekhi zofil alani lawa wangin October sangni somni pali thla hi tuna ration card an nei lai mek angin ration bu fai an lariang pangana officer order dinglai angin retailer ten mipuya bu fai buk tling nge an pek theinan supply go down achangin buk tling nge hin bu fai an phur swak turani youth icon lomna atan voktho MLA in Khan Nung Bera MNF tiketa Shangtur Zau Bial Ding Tling Zau Talau Pularim Ruata Changte Chuan Shangtur Zau Bial Chung Bok Tlang Tlang Valal Sang Liana Taitea Youth Icon Sang Ni Somni Pali Anni Lomna Atan Vok Atho
youth icon top 10 na taitia atin lim khan pularim ro ta changte hian lenga asoma youth icon atlin chuan alum na atan vok atho tur thu ashila a intiam ange yin youth icon lom na atan vok atho ta ani bengwarna zona changin pularim ro ta changte chuan LPS youth icon sangni somni pali top 10 an khan chwa tir october ni kwa khan taite nen hian kan ina kanin koma top 10 na atin alom puina thil pek pipa in kan ti ati a soichun zum zelena youth icon sangni somni pali ini chuan alum na tura vok ka thoang ka ti a ani po in vok I thonge theinan the top ka chuang hei wane thak tikin icona an thlangta a tin mi ti tan eng thamma niloma se a intiam na ti puitlingin alum nan vok a tho thu asoi Shang tur zo biala zirlai ti le chalai zai music atui mi te sport le zirna lama bial ti ming chatu te le hlotlin na changte phak to ka lo thopa lo ti phura lo choi moi ve chu ati ve tura angai thu soin pularim ro ta changte chuan tunma achang to in he hi chu katlin ang tok tokin ka lo ti ve char char to china thil thar ani lem lo ati Sairang branch wai me ngen na Sairang branch tlonglui balukaya tuithuk tak a insiam awangin mi puine na ngin na ansiam kumdang ang lo takin tlonglui balukaya hian tuithuk tak hlamni vela thuk a insiam tlat maya helai ron tlo tu te film khur turin kanin ngen ani tin tlongluya ilo kalin signboard tarte ngai poimo turin kanin ngena chuti rual chuan khotwal mi te ahim chin le him lo chin zot cham chin turin kanin ngen ngal bokani him le him taka hun I man thenan film khurna vong ringang che secretary Sairang branch me Manipur Koki Polin PM le NHRC nena lekha thon Koki Organization for Human Rights chuan nikum achanga Manipur state a namle nam inkara buaina chuak chuan zia umlam apan theina atana enroll tuna ngenin Prime Minister Narendra Modi le National Commission of Human Rights nena lekha anthon Kohur chuan an lekha thona hian meite havin tribal ram chu sakna turin majoritarian mai hem an kalpui thu an talanga tunchum hi avoi khatna nilavin atop na turpo ani don law tribal meite constitutional protection le human rights hi voitam tak bo chhiat le paljut sak ani to ani anti Manipura buaina chuak to sang report te po an talang telbok Kokipol hian NHRC chu Manipur State Sarkar le meite namten Koki zo tribal nuaibo antumna achanga venghim turin an ngenani Manipura hian nikum me achang khan buaina hi chuak to in mi zani chuangin nunna anchan to ani Manipur Police ten KCP mi le saparuk anman Imphal East District a Porampat area a Manipur Police chuan tholeni khan Kangleipak Communist Party mi le saparuk te chu dan phallawa poisa tam tham tak an khona wangin an man Police te hian an mi man te kut achang hian poisa fai cheng noi thum point pariat pakwa le lir thei pathum kar pakhat le motorcycle pani ba ka mobile phone tam tham tak an man tela heng ba ka hian document le an mi mal thil te an man bok thu chwa siamin police te chuan an mi man ti hian mi mal sum don na sarkar office le mi puya poisa an khon chin ti an talanga dan phallawa ral thuam zor ruk na a anin nam noi nia soi an ni bokani Hamas in shuai tu tharwat don law Israel in Hezbollah shuai tu thar tur ka phlum Palestinian firfiak pol Hamas chuan Israel sipaiten karliam ta an ka hlum an pol hotu yaha sinwar thak tu tur mi mal ruat an tum lawa community kai shwaina hnuaya anum to zok don ni inan soi Israel sipaiten Julaya Iran khopui Terana Hamas hotu Ismail haine antha nuwa August ha khan Hamas hian member panga umna committee andina hei hi haine thak tu sinwara Gaza a biru chu biak po a harchina wanga anpol malak na konga thutuk na siam chin tura anti ani a sinwar tha ani vele ta ka wangin Hamas hotu thar hi ruat to ri lawa community rorel na hnuaya om hi antum ta zoka community member te hi Qatar khopui Doha a an om vekani community member hian Gaza IO in Khalil Al Haya West Bank IO in Zahir Jabarin Ramdanga Palestinian omte IO in Khaled Meshal le Hamashura Advisory Council how to Mohammed Darwish te an oma secretary ero aming an puang zar teldu law
Yahasin war hi kumsang ni som pasari achang khan Gaza a Hamas hotu ni in July tha a haine tha ani nuwa an polpum pui hotu atan ruat ani a mase kar liam ta nilaini khan Israel sipai te chuan Gaza chimlama an ka phlumani Nasrallah thak tu tur ka phlum Israel sipai te chuan Hezbollah hotu an ka hlum ta Hasan Nasrallah thak tu tur Hasem Safiddin chu Lebanon khopui Beirut chimlama airstrike an nei na a an ka phlum ti thole ni October ni somni pani sang ni somni pali khanan soi Hezbollah hautulu ber Nasrallah hi September ni somni pasari khan Israel sipai ten Beirut a beipui an thak na an lo ka phlum tu ani Safiddin hi Hezbollah pola mipui mo tak ni im Nasrallah thak tu tura be se ani a mase an shwai tu thar atana ruat ani thu hi an la puang chiang lo thung Israel Defense Force IDF chuan October 30 lama Beirut chim lama Hezbollah munmate an beina a Safiddin hi athi a an pol shwai tu dang somni panga po an thitel ni in an soi Hezbollah lam chuan Safiddin chungchanga thu chwa engma an la nei lo thung Bihara Assam mi no pangkum tling lo som chan chuak Bihara mishing mga sumdong chinte kut atangin Assam minority and tribal community singami mecheno pangkum tling lo som te chu Bihar police ten an chan chuak Bihar police te hian pol pani kut atangin no pangte hi an chan chuaka orchestra group nei tu mi pangate po man ngal an ni thu superintendent of police Asaran Dr Kumar Ashish Swan asoya an mi man zinga hian Assam mi Abdul Rahim Sheikh Atel Heng me chenau pangte hi lo chatak pek tiama shwai an ni a ma se shom takin na an tholui tir zuya no pangte chanchwa na hi Mission Mukti Foundation Narel ni Shewa Shasthan Peace Rehabilitation Center Nepal Rescue and Relief Foundation West Bengal le Childline 10 an thokhavani Mission Mukti Foundation a an director Virender Kumar Singh chuan an mi chanchwa te hi nunnuam taka omtir turin an mani mantu te hian an tiama mase din munche tak nuaya na thotiran ni a ti in until rule taksa shiselna thlenga nasataka angong thu asoya medical exam an nei zo a child welfare committee kuta an hlan ngalang BRICS summit neina PM Modi le Xi Impia Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping chuan nimin pia nilani khan BRICS summit manna Kazan Russia a summit karlaka inbiak na hun an mang Rampani shwai tu te hi kumnga nuwa mumal taka imbiak na an nei le voi khatna ni a meeting an nei ma hian Rampani te hian Ladakh khochak lam ramria buaina an nei te chinfel na turin inrem na po an lo siam to ani Inbiak na an nei tur chungchang hi thole ni khan Foreign Secretary Vikram Misri chuan alo tar langa kumsang ni som ni a Galwan Valley a Rampani sipaite imbeina athen nuwa Ladakh khochak lama line of actual control sipaite patrol dan tur chungchanga inrem na siam ani thu asoi kumsang ni som ni jun tha a Galwal Valley a Rampani sipaite imbena thlenga wangin India le China inkar bo ruak po hi achalo chawle ani Ramri chungchanga inrem na kong zongin imbiak na po nei fo alo ni to buka mase inrem na siam theilavin sipai chakna mangin anin nek zui rengani kumsang ni somni November tha khan Indonesia a G20 shwai tu te in to khom na a Modi le Xi hi anlawin muto a kumsang ni somni pathum tha khan Johannesburg ka BRICS summit nei karlaka rewak lo anlawin kom to bok Bengaluru a insaklai chima mi panga anthi Bengaluru a insaklai chu nimin pia nilani khan chimin he chat na thlenga hian mi panga innun na anchan in chimta hi sarkar phalna mulawa saklu ini in na thoktu contractor le anei tu te chung thu hi ngai tu ani tur thu Karnataka Deputy Chief Minister DK Shiva Kumar chana soya Deputy CM chuan in saklaya hian na thoktu nitina in hlo thrin mi somni paruk anom ti asoya chatna thlenga hian mi pasari in hliaman tuar boka adang som pathum te chu chanchwa anni he chatna to na thlenga hian National Disaster Response Force le State Disaster Response Force te chuan chanchwa na thokin nu chui thiam uite po man anni bok tlan chezu ahim lo zwal Aizol dai rangvamole phunchung ba ka munchen khatdanga siam zor rakzu te chu shisel na atan ahim lo zwal hle to nia thudon ani
zalen thudun na pakhatin asoidanin abikin aizol dai nai RV le phunchunga zusiam zorte chu sumdon na riru tak pu asiam ani to awangin mishing shisel na atan ahim lo zwal hle to a anman rohman te chu tun ma ang ani to lawa bu mutur a ummang to lo relo te chunga atam thei ang ber siam ani awangte tlan chechunga siam ani awangte in a in chinte a ma tak takin ngong anei chaume kani thudun na chuan hospital report lama po zukai noi natna atam chauzel ti soibokin kumno pangte te repo zula in launia lang zukai noi wanga in soisel antam ni in asoibok CM in Union Minister le Assam Rifles hautu akom CM in Union Minister le Assam Rifle hautu akoma New Delhi chamek Chief Minister pulal du amachuan sarkar lai pui hautu te adora nilani khan Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari mu in Mizorama National Highway kong pui mason na turan soiduna Mizorama National Highway o mek chungsang soin NH KM zanga sumsari pahni asai chuan mason na lian tak athen theina turle kong pui bula chengten ezon na thatak an mu theinan malak na tur an soini nilani ve khan Union Commerce and Industries Minister Piyush Goyal muin ramdang nen in sumdon ton na le mar chak bialin a chhor changkai tur mason na sang an soiduna thole ni zan khan Chief Minister kyan Assam Rifles Director General Lieutenant General Vikas Lakhera chu muin Mizorama venhimna chungchanga malak na turan soiduna tun naya Minister Pu'e Rodingliana le Assam Rifles checkpoint duty inkara thiltheng chungchang po an soitel ni asiat ane Cyclone Danalaka inralrin nan exam hunson Raltlan chultirbok Bay of Bengal tuipui chunglama changa thivir in siam chu na chauzelin India Meteorological Department chuan dana tiavwa ani thu an soithar le a he cyclone dana hi an Odisha le West Bengal te anwai na zwadon lenia soini in October ni sumni panga hian thipui na jok thengthei ani thu an soi Cyclone dana awang hian sanghaman tu te chu che chuak ri lo tu Russia tirna ti chuakin an chen na in lama tom imri turin an sha tirbok he cyclone hian vo in atangin munchen khata chuan ruwa tui athen torin ani a ruwa surna salutuk laka inveng turin Odisha sarkar chuan aram chung mi tin hena sha tirna ti chuakin civil service exam an seta an nei hun turpo an hun an sun thu an soi October ni somni pasaria exam ruwa manna an lo siam to chu khawm dan azia chauzel thei chuan ni sari nuwa nei ani jok tur thu chua antar langa West Bengal sarkar pu in rail chuang te him jok nan Odisha lampana tlan le local tour rail te chu chori turasha tirna ti chuakin hei ruwa sur le tuilian thleng thei ba ka cyclone danalaka mitin te him thei nana ti anni thu asoi Israelin damdoi in abeni in Lebanonin asoi Lebanon Health Ministry chuan Beirut khothanglam Lebanona Public Hospital lian perbura airstrike awangin mi som pariatin nunna anchana anjinga hian no pangpali po antil thu ansoi thole ni zan khan na venga Rafiq Hariri University Hospital achanga metar somnga velhla a building pathum velti chiat ani awangin mi somruk dang an liambok Health Ministry chuan hepoi khoina khopui chunga report som pathum omjinga pakhat damdoi ina hian chiatna na satak athengni ina soya hetila hian Israel sepaite chuan damdoi bula Hezbollah fear target ankap ti an soya hospital hi an target ani lo thule anna thodana po ngong anei lo thu an soi ve thung Israel soidanin Hezbollah hau chuan civil mi puizinga until nei te chu filfai takin anda lut ni inan puwa in pen nan mi pui soilo an mangzel ni ina soibok champhai veng sang mi bo chu khotlangin an zongtran champhai veng sanga cheng pulal than sanga chinchiat lava bo chu nimina changin SYMA champhai ka shwaina hnwai azongtran ani champhai veng sang wai me shwai tu tin hena changa thudon danin pulal than sanga kumsumnga pani hi tunkar thochan ni chu ei khamkhana chhuaka champhai le wongzol vel chu achin anshan hanun ber ani a hemin hu hian achung te chuan zongin an mu mai theilo hnuwa wai me an puna nimin achangin khotlangin zonna an thok chanta ani nimin ve khan champhaya wai me branch shangshang veng khang karut veng lai kanan le tui pui ba ka mitlom ngai den an zonga nimina an la mu lo chuan voin lama branch dangin an chhokanga zondana hian ruwa manna siam tharzel turati ani bok
pulal than sanga omna chin thia chon champhai vel sang wai meshwai tu te hena emo police station a emo shat tier turin wai meshwai tu te chuan mipui an nge na ni nitin mamo man asang kong chhale oil man ti san ngong nia ngai thei turin tunlai nitin mamo sang sang man atau chhawnia hriat ani zalen thudon danin tunlai nai chau atangin state pona changa nitin mamo sang sang mizorama laklute aman atau chawa chungzinga chuan tel cooking oil po tirin aizola chuan dor tam taka tel phone pek khathi za somnga ti ashal ani mek to in sakna bungro man sang sang po tunlai hian atau chhawnia thudon ani boka chungzinga chuan cement man po atela hetianga bungro sang sang man asan chhauna chan hi chan sang sang a om theya kong chhale oil man to ngong ani pakhatangai ani hetila hian mizorama choklu nitin mamo sang sang te hi aman to lai le tlom lai a om ve shim shim chinia thudon ani boka mun sang sanga thil man hi ainang lo chin ni in thudon na pakhat chuan asoi bok PC party in Raltlan khungkhawma khwa khir andu PC party chuan Nimin Khan General Assembly an manga he huna hian an party president pu Vanlalhriata chuan Mizorama Raltlan omekte khungkhawma khwa khir andu thu asoi puruata chuan chanpui mamo awanga minbel tu te hum himle enkol hi mizawnun phung ani a Raltlan te chatak enkol turin kan pathian in mindu ani ti in Mizorama Raltlan lo lu chu engmi poni se an mamo mila hum himle enkol tur nia PC party in an ngai thu asoi PC party president chuan chuti lai chuan convention min chom ngot turani lawa kanchan ai min chan puin min chu sak turani lauti in Raltlan te hi refugee camp siama khungkhawm veka omjene enkol achul kan ti ati tun maya Raltlan aron pun male puntir achanga hi anlo aw pui to thu soin thu nei tu ten ngai to achiang du lavin zalen takin kan omtira apuizia kan shetam tial tiala buana le har sanna lian jok athen ma a Raltlan te hi khungkhawma omjeneya enkol an ngai ni atibok assembly a hian in thanna neingal ni in returning officer puar zatona kaishwain shwai tu thar than ani a president atan bu Vanlalhriata vice president atan puchwam liana le treasurer atan pilal sang pui ti than tin anni a state council meeting nein executive committee member an thang bokane zai hau chum alokire Mizoram music industry ti pui sui tu te zinga mi zai hau chum chu hun engemo chen are nuwa aron kirli a azai ngai na tu te anlom ngein arin om Mizoten kan lam hungai zen lau munom taka perform chin zai hau chum hian fapadu om takaneya heiwang hian hun engemo chen ari ani mase apmangai music chu achul sanrei thelawa fapa aneya changa thakhat apel ortia music video thar swalin thup OST nen aron kirle ngala zai hian rimoi khovel chwasan mai atum lawa zofa ten zai hau chum zai le achevel munom tak kan la mu in kan langai thathai zel don hi alom om hle swalin thup OST hi nizan masadar sari khan YouTube pa enthein chop chwa ani a alahi jeti production phani in music le record hi tuang anhamte western studio ani a fanai pictures produce ani Israel in dauna Lebanon achanga Hezbollah te ka chwa rocket te chuan naharia lama denfu anne nizandar somli achan ve nulama Lebanon achanga missile ka chwa pali omin anwaya loka thak ani lauthung Tel Aviv hian den fu te nein bompuak te po anom boka Ben Gurion airport a thona lut le chuak te po Lebanon achanga missile ka chwa ti awang hian ti chatlak anni bok Hezbollah ti hian Tel Aviv khopuilun lai bom thei turin ral thuam anla nei chhale ni in alang bok Israel military chuan Al Jazeera journalist Paruk lai te chu Hamas le Palestine Islamic Jihad member anni thu apuang Nimin pi akhan Hezbollah te chuan Israel sipai te le anmun le ma te behin operation somthum pali lai an siama hengzinga hian Khyber special operation pathum an nei an telbok Hezbollah chuan an executive council ho tu pa Sayed Hassem Safeddin athi thu apuanga Israel army in Lebanon chimlam lu chila beina asia me kara Hezbollah te hian an operation siam te tisang chhozelin anral thuam thar te po mangin nasatakin Israel hi an beilet vezel Israel in Lebanon khot chaklam beka valley abeina hian thilti chiat te omin kang meilian tham achuak bok Israel hian Beirut khopui chimlama kwazai le
Na inkara Gaza Strip malambiala General's Plan kalpuila ni Zelin Israel Army chuan hospital ti hualbitin Palestine mi ti chu tiluina in anchen na mun atanga notsuakin atsuak dulo ti chu beile tha an ni zelbok Russia a 22 to 24 October BRICS summit neya azom tu ramte chuan Palestine ramdin le Gaza a inka haina siam rotin an out chhuapuya he summit ne hi Palestine Authority President Mahmoud Abbas chuan Vladimir Putinan mimal anga asom na zulzuin atelpui ani khati zong khatun chuma karom puan the te chuni e